luisteraar, praat met my. Goeienaand Motlogolo, dis Oom Dons hier. Dankie dat jy gebel het. Hoe kan ek help? Ja, luister hierso. Kan jy asseblief Shebeshit speel? Shebeshit? Ek het nog nooit van hom gehoor nie. Is dit 'n nuwe boere musiekkunstenaar? Nee, my lady. Nee. Hy's 'n kompo-kunstenaar. Lekompo? Wat die hel is Lekompo? Hè? Jy moet 'n clown wees. Wat 'n soort stupid het nog nooit van Lekompo gehoor nie. Lekompo is 'n nommer. Beter as jou. Nee man, kom om shit basazama upusha content. Ek's jammer, maar ons kan nie daardie nonsens hier speel nie. Hoekom nie? Dit is nie deel van... Racist. Verskoon my. Ja, ek het jou gevang. Tot my lady. Nee meneer, ons Luister kan net... hierso. Ek gaan 'n warmbrief aan die BBC SA skryf oor jou walgelijk gedrag. Is jy mal? En ek gaan meneer Malome bel. En ons gaan jou hele stasie aan die gang set. Ek kan dit nie Die doen nie. poppe sal dans, hoor jy my? Meneer, Die poppe sal zap. There you have it, chat. Not yet uhu, maar het ska waar nie. Ngoba dishe die vier veterans. Mara ido bona di sorokisije. Nagana ke dia dilo tse ke le mogala. Hello chat. Back with another banger. I wanted the views. 11 views. Wow. Revival. I wanted the comments. We can hear your organs. Vlogging and decomposition phase is crazy. If I'm more sharing TikTok. This is my last impression of you, by the way. Awa, mo isentjore motho a loke in for real. Malome, Motlogolo, ngonsenele di phone number tsa malema mo ka lebelo la sphinya. ba botse o nyagana re ke nna malome. Ga no serious ka di serekisitse tsa go tsa content. Ke serious. Tlola go question o ka re ke mo matlanga commission. Ai, whatever. Malome, ke gopala re o nkgape sekolong. Ba re le ke tele motswadi e fane ke nyoko tsana kwa sekolong. Wa gafa. Wo sa ke tshwara letsogo wa kisha sekolong because o kitile final boss ka mo ntlong. Oh, so you'd rather o dule mo go fata batho mo internet ka dimpa tse tsa go ka ro jile Ozempic ya go expire instead of own push. A ke re wa kwa. Ke nnete. Wa bona re Ozempic ya gone fela matla mo go di mga spare time. That's why le na le the guts tsa go ke parade mo internet. Wena o padile. O paletse speed mpoho le mpepo. A o sa nna ntho e tla go lokisha angne. A phakisha o ntse sefatla go se sa go sa go befa ka mo kamereng yaka. Before defense tsa ka dinagana re ke ruile tshweni ka mo gae. A ke le rapele nna. Le dimpa tšeo ka re speed humble sa corruption. Futsa ka mo kamereng yaka. A ke le need man. Rata kosini o renga thangtena. By the way, ke BCC SA, e seng BBC yo dumb cop. Exe, o mang wena? O nyaka eng ka mo? Mamogolo, ke nna. Noko? And then, go se le bjang? Wa di opotega so? Ke long story. A tla go edita long story. A tla go phutha bjale ka receipt. Hey, ke a mo tšhaba long story. Phakišo mpotso re ke mang? Ke Manyisa. Gape Manyisa ba modile makinkelane kwa sekolong. Manyisa. O go murelang? Go tseba ma, nna ke dio bona motho a ntshwara ka di-osophagus. Ai, one challenge, Manyisa. One challenge. Bjale bona mo, challenge accepted. Wa le challenger, o le challengelang. One challenge. Gape Manyisa o sa kwatetse gore ke ile ka mo flasha kua toilet.1.ru. Taba tša kgale so. And vele ke mo flashite. I was stating facts. Ke tlo sonela ke go establish a line of communication between nna le Manyisa. Wa nkwa gore ke reng? E tla mo. Ntšhale morago. Aga, re tlo ishoga tabi. Tshwara mo Motlogolo. Man, Mamogolo, what is this? Ke communication device. I just want to talk to him. Ka samboko. Awa Mamogolo. Ke a dumela Motlogolo. Manyisa is too big for se sampokotswana se. A re bone, ke beile kae? Aga. Jasa. Wait a minute. Let's calm down. Marumo fashi, please. Agape mo le dia kudu.
wa le sa dobla le ena ga botse motlogolo unfortunately batho ba go swana le manyesa a ba kwe ka tsebe nne ba kwa ka letlalo but fortunately batho ba go swana le bommajaji ba bolela ka matsogo. We just need hardware ya go make sure gore o re kwa loud and clear. yeah. Mamgolo, you're doing too much. Bon, nna ke lapile ke nyoko go robala. Mmele wa baba. Ntho e re tla dila ka yona in the morning. Video ele ke bolaile. Tomorrow, ke tla ba ke cause traffic mo social media. Ke tlo ba ke tuntela ka ga di-views, brand deals, sponsorships. Kore ke tlo jisha diracha ka di-pipe. E re ke a bona. Go ne ka re ke hire bodyguard. Batho ba re ke e re ke nape ke ngwale speech sa ka se disasma. Content creator of the year. Shapa Dondizi wa likombizi. Hey, ke tlo phela ka di-W. Yo, ka tla ka idea ta. Ko bona ke di ile mara. Gape nna ke nyoko tsena school. And robo koputlo nsinyetša dilo. Vele, that's how she thinks every day. It can be. Go swanetše gore ba introduce grant ya batho ba go nagana ka mogolo. Gape ke magole lojeng. Motho ke terrorist. Osama bin Majaj. Mara wa tseba ke e re ke bopati. Ke sekgekoloana ntho e I'm sure she tla lebetse. Go saneng, yer! I can't wait to go bontsha selo sela di-talente tšaka. Plan of attack. Ko mo thoma ka sniper, ka mo thuba maoto gore a be le kroko. Ge ke mo humana tleliniking, ko mo gadika tsebetse ka AK-47 gore a ska kwa ge ba bitša leina lage. And then, ha sa le lining ya go phaga sasa, ke mo thube matsoa ka grenade gore a palele ke go withdraw. And then ga le helpless ka public hospital, go fihla ka mo gaila malaka rambo knife gore a palele ke go controla di-bowel movement. Ba mo strepe ka maleiri. And ke tlo mo tlogela for 2 days gore a marinate ka gare ga mampho a gage. Ge ke boa mo ko mo cremata ka phasuka o tla ntse ba botse manyesa. Hei o tla ntseba. Hey, finally, I check out humane di million tše kae. Ha! 0. Gane mara ke go dirileng Jehova. Ke go dirileng Ramasedi. Gape mo tlo nsegiša ka di-ops tšaka. Yo! E re ke je fase before re bakgopo a tsoga. Tlo ke bazooka bana. Mo re dula le di-alumni tša Boko Haram. Aowa, a tša mo coaster. O tla re a tsoga humana ke jile fase. Rise and shine, sleepyhead. All of us say thank you very much for watching the episode. Please don't forget to subscribe, like, and comment below. Tell us what you love about the episode and what you want to see next. And if you want to help us make more episodes, please join our membership using the link below. And don't forget to download Zatoons. Regodisheng industry. Yeah.